BFG Neonach, seo even briste. Na Naidheachdan Neonach. Yn skipper Neonach as comisiche a faddiaf ag studio CBBC ALBA. Mae'r safes gweithio ag ydau cynnychaf y goni. Mae hasio fy sydd yn y ffydd yn y hasio fas yn lodge llewr. Cyn Na Naidheachdan Neonach a Cuir as an Artaig is shiro. Girl, a dyna an ALBA gerin mynd y ffôn i'ch nach gyda sports yn siachin a i sydd yn y siachin ac yn ieif cwtioch eich alwm. Tach belecht Zach hasien kerst fios Na Naidheachdan Cuir fofron hwys as yn Artaig. Se be gyma yn ynach y ddig ceicht y Cuir. Ach, hatio neach ac yn gwyf nach dolar ac i Cuir yle hwys as yn Artaig. Hasien kerst gymio'r snach ia ceid gyda chan ie Cuir yle fewn ach botach sniachge. Fwy chi grafwyt ac yn ciar leis o ffwyr sy fa. Fwy ga ddidw mae hasif se eoloch eith cyrdig sybi yle as yn Artaig nach cwsiw ffys. Gw ceicht. Anna Naidheachdan Neonach ha colach nach heel fónig in ietsje een goper aan de Alpen. Naidheachdan Neonach 3 jaar keer. Zo. Gaan je met ietsje veemag goel. Glee, waar maar. Hallo, Naidheachdan Neonach. Zo. Zo. Gaan je zaak veemag goel. Ha cúisialentin an Naidheachdan Neonach seo even is spórs na seachcin fachgal spórs a chalum. Spórs! Sin ac fachgal spórs an is ha beca acin le síte na seachcin. Hallo, wees je mag lijntje? Gelewe, ha neoch kwabas nog heen kutemach akum de ishigad en draste heen. Hashi ama alape eggs hanila egisk. Sin ac weer neoch. Tach belecht Becca Schengef, Na Naidheachdan Neonach.